Nili tum non dak Ginjia an ke wang hadi la Ginjia one of the largest potato field hadi potato production adim Ginjia hello Assam long ke la sila Ginjia long la dak pedi belek abiri ta do si biri the pick an potato mate phuruya abari hadi la sila sinang paklang ponik populo Don Marley atom la hello jo e make tactic in no tactic to ke phurui lok lo la dak to ke mane Jiri si phare si putakli bon ko an ne ke the mane char si I anta mane phuroi loglo la Ginjia pu Bisana district long hadi RVR etalo la nili te hem ke dama to wara long lo mane hadak bhorali juli hedi karbi jonji center le liak ko hai la Ginjia padim hedi la daklo joke the hedi komal Don Marley atum la dakhan lo Ginjia dakhan lo Apuroi tame pik ladak man se ko an ne dim supply titilo Ladak ke hedi la ningkan I see that kalilo every year mane ningkan tin dala son si klam titilo hadak mai gari pa okok sinili tak at dung anang kelang jo on bang edam igbom la hedi ha Ginjia dak center bazar an hedi edam jip ani deka chilot lo jo Nangli tumta cholong ta hailo la so phuroi athima la so ladak adim pen no hok ola sam ta ladak pen si supply titilo la Ginjia poding ke one of the famous lo ladak ke phuroi mane alu supply ke India Assam long ke Chili lakan mega jang logyo ni tum ekdam ka famous nai adim pinike chodami po Ginjia oh Misty famous nai all Assam the Ginjia Misty tu bhal ase dei atima gakhir jum ola dake gakhir jum Ginjia bazar Karbi Anglong ri Ginjia market Karbi Anglong ri gali Bisanat lo district along Ginjia market lo ladak Guys, अभी मैं जिंजिया में हूँ जिंजिया मार्केट बिसना डिस्ट्रिक्ट और देखिए ये है जिंजिया मार्केट और अभी मैं खरीदने जा रही हूँ सिरिलेक्स सिरिलेक्स कॉर्न और यहाँ जिंजिया में मिस्टी के लिए बहुत फेमस है एक होटल में जाऊँगी और मिस्टी खरीदने के लिए जाऊँगी सिरिलेक्स लगे यहाँ Actually, कैसा लगा जिंजिया में आके मैं खरीद लिया है सिरिलेक्स एक्चुअली के लिए मेरा पति तो यहाँ का ओरिजिनल है इसलिए वो ही जानेगा कहाँ सबसे फेमस टेस्टी मिस्टी बेचता है लेट्स गो ऐसा बताते हैं कि जिंजिया का रसगुल्ला बहुत फेमस है इसलिए चलो देखते हैं खाने के लिए दादा ब्लॉगिंग करिसु दे আপোনাৰ হোটেলটো এইটো একদম পুৰণা হোটেল আৰু ইয়াতে বহুত আমাৰ বিয়াত সময়ও ইয়াৰ পৰা লৈছিলে ৰসগোল্লা বাইদেউ ব্লগিং কৰিছোঁ নমস্কাৰ আমি ভৰালি জুলিৰ পৰা আহিছোঁ আপোনাৰ মানে মিষ্টি ইয়াত বহুত ফেমাছ হয় হাজবেণ্ডে কৈ থাকে তাত বহুত টেষ্টি হয় বুলি কাৰণে আজিও আহিছোঁ কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ এই হোটেলটো 12-13 বছৰ হৈ গ'ল ন তার মানে আমি যেতিয়া কৰি আছো তেতিয়া 13 বছৰ কিন্তু এটো বহুত পুৰণা এটো 80-90 বছৰৰ হ'ল মানে আমি ভাড়া দিছিলো আমি নিজে কৰি আছো 13 বছৰ হয় নেকি আগতে আমি ভাড়া দিছিলো এতিয়া আমি নিজে কৰি আছো रसगुल्ला लगिसले हम लोग ने चाय ऑर्डर किया है अभी चाय पीएंगे सम किलो के चाय पिएंगे अभी रसगुल्ला आ गया है
और ये आ गया है और अभी मैं टेस्ट करूँगी whether this taste is original or not. So yummy, so yummy. It still has its original taste. ना टेस्टी है ना. यहाँ का मतलब चीनी ज़्यादा नहीं, मतलब मिल्क very tasty. ভাল লাগিছে খাই. কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে. Ito ba correction tegang dito eh? Adim ban ulo sita mela dak mesin dumi ponom nga ni tum pangri hot hadi pangri pang dong dak. Chili mama. Tumi sa hong mata. Yeah. Or cha gya hai. Mama, you cannot drink it. It's hot. Mama, is it tasty na? Mama, Chơi lan đầu. Cuma ping apa? Kalakan sikit pila jadi. Ha. Pulang dulu, Bu. Emang gitu, pulang dulu deh. Lahay hai papor lo lang joy o kalong joy. O kalong joy. Joy nito mang non bang hadi han pinin ni ket han ta ho. Dali lahay ke nam pon la dak pe. O sela dukan pe. Oh, sela dukan lahay. Chips lahay. Cup ato disposal. Itong ni lahay nam pon. O kan situ nam po. Oh, hano nang bigit. Special tun leba. Ito po si special han tun hai. Ginjia abujar. Nei first time lah ba? Ha dak na Ginjia pula deh. Ah, nei first lo dah ba? Ginjia pula Ginjia. Mama. Cute ho. Achu tak boleh jo. From Ginjia. Hi. We are in Ginjia market now. हम लोग अभी Ginjia market में हैं. Bye bye. Bazaar में के दाम po. Dah. Bye bye. Bye bye. Bisa nak cari lihat po rotua long dahil Oh, may di. highway long kita college do rotua long ta. Oh. Hala dakle sunsi da choklo la dahil ka rotua po lo thebo. Nuli Nepali do odi ho. Nijur pi ta daksana ke liye jengkha pen Nepali pi hai. Arisa. Bye bye chip. Have you any food? Jo laputa ekdom kapilo po alu lak yang mi wow. Mamo ke mingyang lo si Papa pwede na ni Pa. Baba Mexi. Yes sir. Tree bag full. Di ma. Hem dam cholo di mama. Bye bye. That's all for today's video, guys. Thank you so much for watching.